Kuilana taklai bisini fil sinisi ba Maratha kotoyok sama sal eba Independence Day wo ti prahaste ni jo tulukurongno titi edisi hapani bukhakti eba ani sakbai thani bukhakti hamjagna te khurumaya pharu phainai salo jo to kathalaimen bisingte thamsani bisingte ya prebaksa khlaiwe chini haste ni hamkhrani bagai buskang ma aulainen Happy Independence Day Maratha koto ailok thung Tiprasa ailok thung Joy Tipra Joy Bharat Joy Hind IPF ini hanya Propcha state level ni kisah LGS. Haikono ang Tirprama hana hamjago. Tamane hamja gap hana hamjago. Jati na hamjago. Jati ni bagai samung khanya ni lai ang je kono somoy ang prostot tongo. Tirpra data Tirpra na na tam khana na jeng. Purung bagai purung walai lai dasing da dilik sai jalan ka. Walai subai jeng gorok khaboy lai le opti khala jeng. Jini wan na hin jini wan sumung jini data Tirpra len obla jeng opti khala maya. Jeng jini data Tirpra na na ka jeng sheish na na lai. Moment khanya na na jeng. Ani orang jini purung bagai kya walai lai kya jini ang orang অনুষ্ঠানে পাই থাকা ভালোই जों जानबोसिं संदोंया एक्चुअली मोमेन्ट फाइनानै आं गोबां मासाव आं बिभिन्न पलिटिकल पार्टियाव आं एंगेजमेन्ट फाइजा आंनि छात्र जीवन हयते आंनि आं एफटिसि हयते आं टीएसएफ खायफायो ट्राइबेल स्टुडेन्ट फेडारेशन टीएसएफ हयते एरपरे बिभिन्न राजनैतिक आं आঞ্চলিক दलनि बिसिबा मैक्सिमाम आं 30 বছর आं पलिटिकल बैकग्राउन्ड आं अपोजिशन पलिटिकल एक কথাই आं जे कोनो समय आঞ্চলিক दलन दङ आঞ্চলিক दलनि पलिटिकल दङ आं पलिटिकल पार्टी थायो दफानि बागै दफानि बागै चाटियाव दफा थिसननायनि बागै दफा यंनायनि बागै बिभिन्न गोबां मुभमेन्ट थाय आन्दोलन थाय धर्मनगर जिनि आबाद लाफुंथ मुभमेन्ट थाय जों सुमै लामा हिमै रं मासराव फैजा गोबां आन्दोलन थाजा स्टुडेन्ट लादेव छात्र आन्दोलन जिनि तावा मोठा जिनि रंजित देवबर्मा एक समय टीएसयू खायो आंखा दफानि बागै ओंखाय आं कुन पलिटिकल पार्टी नांजि गया कालारफुल नाया जाति हामनानै आरो इनार लाइन पार्टी सालायनानै आं सिपिएम नि छात्र संगठन टीएसयू पुजां थाङै आं मुभमेन्ट खायो आंनि कुन बारा दिगनो आं कुन माने